Ota Studios. Betul hukumnya itu. Biasa. Biar aja. Ngoja cuma baik. Baik anjing. Ini suka berenang. Mana aku? Untuk berapa? Ayah mungkin waktu kuat. Oil. Kecil. Saya kata kawan kini. Nagora buena ne kimya kawan stinking kokora. Misalnya kami. Baru nunggu tangga kan nanti tu. Lakini wana vitu kanda mna vya chiete. Tinyi getio anyway, tin chiete ya. Usongozi ebuneshewa. Kaya. Ase kewa bono pinti bina rao kora mno ko tenga iga. Sori korante jino ko nyare rumu ko nyakonyegera iga. Lakini bono tata kate wangu mno ko sare. Kararinde pia. Anyway, tin chiete ya. Anyway, ini biashara vile. Biashara mbia vile. Biashara mbia vile. Ndio tena kwa chake. By the way, kwa vile risk kama tuko sana, kwenda kuliye ndio kwa sababu. Ndi tukumenya biashara hivi kibanda na kile. Ndipata chipes. Yego bikwana ni biashara hivi kibanda kwa unataka kile biashara mna Kwa hivi. Kitu hii ati naacha. Ya, kwa bikwana ndio kwa biashara. Biashara ya udeni vile. Tawa nanga tai. Ni biashara mbili kwa chipes. Nivi. Ana kuko kwa tai nenda chai mtu kwa wata na chai kwa mwana. Ara nipeka. Sawa. Biashara hivi. Kama toka na rete na traffic ya rero. Ningine tu kuna na kibu no kwa kama toke ya watu rete. Tulikuwa na rasa. Alito skaini. Sengenjo. Bon tianga tai. Pero chimna para tegen tumne skuma. Nda tinna ngo tinare skuma. Skuma ye ako rimia tano. Ndi me 2020. Oro chimna ya chire. Chire se ka kirte ya ngakora skuma wasente. Asimia tano ile na no kuru mugono 500. Nchini chini nacha 2020 ndio kwa yote nara. Faida yote nyingi sana. Lakini njina arengera ngaranga ndaitencha ke ko ngati ko bekerere simne yanti. Tencha ko be kasmart kana nchengende. Ndio bile bade ba be kaga ba Ejero. Iyo Waku. Eju. Anchenga teiga mbe yanti digital. Matuma mina ko bwana rebe ko meta ngara pengenza ngara. Ya ngena mungena. Ya mambina naera kakine bali moye lakini nakyo kala mere mambina pa ndio zabi. Ono mama ngina ko. Mama ilibona biashara hivi. Konyore ngento mne sukari ko mobondo. Sukari mete kenene biye kana boko ne rugo ngento mna 300 hapo. Alafu bone ocho ensareri onyoni ayibona tebonyoni ngento mna biyo nywe bekere ensareri onyoni around 200 digari 230. Saro mete tabanga mne chinsarani sano echitan tume chibasiri kwa rusimo gondoro na utora akora. Wenji wade ikebande kinge wachibes. Igantu no watu chibes. Chibes rachani bwate lakini rendi tokumi. Chibes ani bwate nandi nimba gete na bata bina ninta gete. Iwo ne sira watu ari. Na kwanda mano. Kenda kwan. Sawa. Na ninda ngereti, ninkora ngereti baibele. Sawa. Nchen tindoche? Tengende ndare mambi mente kubuka 5. Yinki uche barfe. Bisengubuka nachira amabere muyo ndi mwino nachira chikorese chaye kwa usasiko iba sawa wembo ya enda utimoke yana njenda agokya maiso gake kewe kiwante abiri ndoro senga nincha ga ukeringere nainde
Sidagota mono. Sawa, kanya kwirigire ni? Aya sawa. Gaga dada. Sawa. Ndio bana masaba gocha. Utko biya kwenda kwa raya. Aya sawa. Tangusha mtu yabo ngorete familia nasoma bakao gunyara gusabira sokore ya norwalite gunyara komorora umobo obobweni gunyara kobweni nurucha mchanga pia semchugo baby usayengo sabonyara komorora gunyara komokoni gunyara kobweni atwaye chinguru nichia kwake nsengorete familia ya miansi mama mito numero chibunani nanye kare bunari bado mama mito nimwanchite como bifasa no kabo unyare ko moro karere unyare ko kutwara nkorengia ancha abantu wansi ngore tanti yanikisade kusema wakawa nako ya nusu nuruchiro buguma bonsi babetera imechanda yansi pibabwate una mama metaba chandite nako ya no kuyandi ngo kare tonyare ko wakonya ngusabira nko ya na kuyandi unyare ko moro kerebi kuya amanya wanja abantu kegera ngero moro munne bo muchiwe amanya kore tabantamo bonsi family atigo chanko ya no soro atigo chakiro muntu muchiwe ngusabira muchiwe go twaro bwanchani bunifti family chini tatangu sabira kiro muntu riskolari kiro muntu rwarete kiro muntu wetere kya wetera kuba bikasanga wakawe tata nyari ko bakonya Nsayengu sabonya regonkonya nyari chibesa ngende school usikinda nyari kunyara chibesa nani bishara bikego nyari kwekonya usabira muri school minto nyari ko mukonya nyari nyore gentara akore ayo makena betera sore ngusaba mukonya amen.
Aku banyak kok. Ahora man. Ano yung Nzengoro kumau. Yo makori matai. makoli. Ya ba mete Nairobi. Oh. Kinki kwa tutari de vero ko chalabura. Ya iga sa tutere. Gaba ko ba ko sakani nsinde longoli. Ata atiana chama kwani. Oh, wako riri biya karibu rende ko chini. Ya tiri osa nyumba. Musikina ali ngoli. Umusani oni sana tosomete nere. Kumena nere parali ngamoroka gocha iga. Ngate nyabona nyore mwaboniga nate atikango na chandole kusina. Mukaumira na para akagotebyo muliki mwabo. Oh. Na kiora mwana. Yandi. Yeno mete ngwanchete. Noro mongaini. Unajua unafanya kazi mingi lakini ninaonanga mete bali mimi amina tarifu lakini nakupenda. Lakini mama, uko nchini uno kuweka men. Lakini nuanchito yondo kumbo. Ya. Nuanchito kumbo. Ni ngwanchito rana. Yose mwensi na bana. Ngiri ngutako ngirere school. Nchenko ile chibesanko nakuri. Mama chibasa no bwate. Nchenko ile. Onye ne atangise ari kwa mwirire school. Una bago chako airport leko igoroiga. Ocho nini? Wapla. Mete SP andama mpaka kantena tinche nsenere tupate na tese njondo mumwa era rumbadi na kia katari bokorere gas. Misko yengo tali mora vuga tali mumwamu. Ali katikati. Oh, sabiri.